Lil Kesa. Dobar dan, dragi fanovi. Dobro došli još jedan Sladokusi XGB specijal. Znači, danas, sad u ovom svečanom i svetom trenutku pričamo o zapadnoj konferenciji. Idemo, da ne duljimo previše, idemo odmah idemo odmah po nekakvom redu serija. Hoćemo ići sa prvorangiranom momčadi. Utah. Pa može. Utah Jazz. Sa Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies. Da, Grize medved. Grize. Pa jedna možda ovako neobičajna serija između prvog i osmog, to jest zanimljivija nego što to inače bude. Što govori o kvaliteti mlade ekipe Memphisa, više nego o nekvaliteti Ute. Treba spomenuti da prva utakmica je bila bez Donovana Mitchella i koliko god možda neki misli da on nije najbitniji igrač Ute, apsolutno je. I to se vidjelo u sljedeće dvije utakmice, iako on stvarno neki čudan dojam mi odaje, ili je još uvijek ozlijeđen, ili se još uvijek ljuti zbog toga što nisu mu dali da igra prvu utakmicu. Da, to je neki pol fijasko ispao. Pa da, oni su mi rekli kao da je spreman, pa onda ipak bolje da ne igraš. A mislim, jedna utakmica nije nešto tjedna. I on je sad baš ovu treću utakmicu koja je bila super zanimljiva, kad je zabio prvu tricu onako ljuto, ne znam da se ljuti kao konačno sam zabio, iako nije baš da ga ne jede luđački. Ili kao, još uvijek sam ljut, baš neka čudna vibra je dopirala iz njega, tako nisam mogao dešifrirati šta se tu zapravo radi. Ali što se tiče same košarke, ja sam se iznenadio, ti budem iskren. Da, pa je. Nisam očekivao od Grizzliesa, ali baš ništa. Baš ništa, mislio sam bit će 4-0. Da. Ali zapravo su pokazali tu neku, što si ti rekao, kao Grizu, jer su Grizzly, pokazali su neku tu posebnu volju, ali ne ozbiljno, čovječe. Nisu realno dobri dovoljno da bi nešto napravili, ali su povukli više nego što sam mislio da hoće. Pogotovo Ja i Dillon Brooks. Slow-mo. Dillon Brooks rastura. Isto. Dillon Brooks ima taj veliki problem da još nije naučio i pitanje da hoće ikad naučiti igrati bez da faulira ljude, jer stvarno ludački faulira i opet je sad napravio 6 faula u zadnju utakmicu i uvijek kad on ispadne van iz igre zapravo Memphisova igra počne padat, pogotovo u obrani jer je stvarno pitbull i ima odličan stvarno osjećaj za to, jedno previše faulira, ali u napadu on je shvatio da je zapravo najbolji driver, da malo manje šutira i tu je stvarno vrhunski, završava na jednu i drugu stranu. Ja je super ispred vremena svoje, druga sezona mu je dečko zabio 47 koševa u play-off utakmici. Dobro, vidjelo se sad razlika između njega i Mitchella u trećoj utakmici, da on ima iskustva i da zna kad treba šta. Ritam napraviti nekako bolje, da. Neiskustvo se pokazuje u tom kakav pace napraviš, to je baš očito. Ali opet je fascinantno. Mladosti i ludosti, nisu loši. Da se zafrkava, mislim borba, natjecateljski. Ali on ima taj smile, on će u kontri ići 360 zakucat, znaš, u play-offu, to su već malo ozbiljnije stvari da fulaš, on baš gušta i zato je meni zakon. Ma i znaš šta, zapravo su dosta dobra ekipa, uopće nije, nekako oni liče mi sad stvarno na ekipu koja bi mogla jednog dana. Pa imaju bazu, da, mislim sad... Nešto i dobro, naravno treba bi im barem još 1 do 2 bitnija kotačića. Pa ovaj je upitan šta će biti s njim Triple J. Ova sezona je nažalost veliki dio izgubio zbog ozljede i sigurno ga je to usporilo. Sad, ako je njegov plafon relativno visok, onda su on i Ja i Dillon Brooks to je već nešto nezgodno, znaš. Ali ako je recimo nažalost on nije baš toliko dobar kao što se to na početku činilo, onda će možda ga treba dati dalje, ali u svakom slučaju imaju nešto. I šta se meni recimo isto sviđa kod Ja, to što si ti spomenuo, to mi isto oduševljava, on kad krene na zakucat preko Gubera, znaš nema... Da, nema veze. Uopće, nije mu bed ni pogriješiti, znaš, to je isto zapravo dosta bitno, jer znaš, dosta njih idu na naš samo sigurice, a on bez beda, nije uspio, ali probao je šta. Tako, jedno me strah da se ne ozlijedi, to je jedina bojazan jer stvarno ide glavom bez ikakvog razmišljanja. Ali Memphis definitivno ima lijepu perspektivu i već su sad znaš,
Druga sezona, oni su već u play-offu, tu se vrte, nije ono da su ih sad naša... Da, ja sam Zapad je očekivao to, bit će zapad lakše. je to. Da. A Utah isto nekako, mislim da isto dobiva nekako svoju nekakvu formu, tako da čak, znaš šta, uvijek si za Utah mislim, iskreno, znaš, kao proće prvi krug sigurno, znaš, i kao, ali dalje, ali ove godine bi mogli. Gledamo dalje, znači, ajmo reći, pretpostavka neka ipak je da Utah prolazi i oni križaju s pobjednikom, ja mislim ovih koje mi imamo koje smo obukli. Da. Znači Dallas Clippers, ko prvo, ta serija. Ova je bila zadnja utakmica dosta otkrila svačega. Mislim, znaš šta bi ja sam htio reći, ja sam skužio, bar po meni, znači povlačim ono što sam rekao da je prošli put da su kao New York Knicks mi obilježje ove sezone. Obilježje ove sezone po meni su baš ozljede. Pa, nažalost, da. Mislim, vjerojatno su to obilježje svake sezone, ali ove godine pogotovo jer to vidiš, evo sad recimo Clippersi što su dobili Dallas, gdje je Dončić isto poluozlijeđen igra. Ko ne igra poluozlijeđen? Mislim, to je... I znaš, odmah je tu razlika ogromna, ali čim nema vođe, ovi se raspadaju totalno. Šut za tricu je bio 5.30 su šutirali. Kužiš. Dobro, to ti se mora vratiti, valjda ako si prve... 3 utakmice preko 50. Preko 50, onda gledaj. Ne, ali pazi, šta je on radio te prve 3 utakmice, to je nemoguće. To je mislim, to je... Dallas je po meni propustio veliku šansu u toj trećoj utakmici kad je Luka zabio 44 koša i kad su zapravo... Da, ne kužim nijak kako su to izgubili, realno... Imali su veliku prednost na početku, dalje ta ozljeda, zapravo Luka se... Možda je to već tad bilo, znaš. Da, Rondo je njega negdje na 14-2, ako se ja to dobro sjećam, on ga je slučajno udario i već je onda počeo raditi grimase, znači na prvom time-outu... Zna Rondo di treba udariti, šta ti je? Da, to je playoff Rondo, koji je zapravo i dobar bio sam zadnju ovu utakmicu. Ali je svejedno Luka isporučio te utakmice 44 koša. Da. Ma ne, fenomenalno je, ima neku... Išao ih je i šut i sve, tu su oni meni propustili priliku. Pa trebali su, nekako ko da su pred kraj zadnju četvrtinu popustili, Pa ovi su malo stisli, znaš. Ali znaš šta, ono što si rekao, to je istina. Dončić ima nešto protiv Clippersa. Znači, to je totalno, znači i odlično je. Zato je ova serija tak dobra jer on je, vjerojatno je ono od prošle godine sa Montrezom. Sa Montrezom, da. I zaslužen. I Morrisom. Kao napravimo ih sve. Ali recimo respekt za Luku jer... Ma Luka, osim za igru, recimo u utakmici drugoj u LA-u i zakucao je preko Morrisa, odmah, nakon 2 minute utakmice i onda se često događa switch gdje Beverly ostaje i onda mu cijelo vrijeme pa kaže tu Lidl. Pa brate, a PG i on kad uđu. Pa PG ja mislim da izbjegava pod svaku cijelu, razumiješ? Znači ko da je ovaj stariji. Ali moramo spomenuti Kavaja koji je stvarno wow. 33 koša po utakmici, 63%, ja mislim, field goal, 47 trica, 88 slobodna. Baš. I pritom nije glas. Nijednom. Tako da... I dobro što su ovog puta odlučili krenuti sa, mislim, možda je to i zbog ozljede od Luke, ali što su sa ovim Batumom. Aha, da. Jer ipak naš on ne može, kad je preuzima Zubac, onda je to stvarno prelagano za Luku jer je sa većinom takvih teškaša bi to tako završavalo. Tako da ovo se tu pokazalo kao dobra opcija, ali kažem, moguće da je to i zbog ozljede. Ja bih samo volio da Luka bude okej, da kogod da pobjedi, nek pobjedi bolji. Pa baš. Ali u 7. Ali neka se igra, razumiješ, ne da ta ozljeda zapravo donese konačnu odluku. Ne? A cijeli uvod u tu priču je bio da onda ipak, znači oni će se tu nekako i mučiti, boriti, Clippers i Mavericks i kogod prođe, Utah bi mogla onda imati fine šanse za neke još veće stvari, ali dobro, to nećemo sad previše gatat. Da, umorit će se sigurno, kogod bude bio. Definitivno, ovo im je najbolji put koji su ikad, mislim, najviše objektivne šanse imaju doći barem do finala konferencije. Ali dobro, mislim, pardon kad te prekidam, u drugom dijelu konferencije će biti isto i makljaža. Masakr, opet, evo da, kako si rekao, ozljede, možemo krenuti od Chris Paula koji je eto ipak nekako, valjda tako strašno, ali zato onda imamo AD-a, koji je to prepona, nastradala i to je odmah drastična razlika bila u utakmici.
Ne znam. I nezgodno je recimo za ozljeda ta koju je groin, kako oni to kažu, je nezgodna pogotovo za više igrače. On je težak i sad obično ta ozljeda nekakvih 2 sedmice može potrajati, može smetat. A zanimljivo je to... Ali igrci nemaju 2 tjedna. A oni nemaju, imaju 2 dana do sljedeće utakmice. I zapravo je sve, pa sad opet 2 utakmice je bio stvarno dominantan Davis i na jučerašnjoj utakmici je ponovno počeo onako nekako... Da, mlako, da. Da, ništa i sad je tako izgledao jučer i sad sa još tom ozljedom to stvarno Phoenixu daje nekakvu novu ja mislim da su Lakersi mislili lako će, ali mislim da sad niko ne misli da će lako i... Sad se opet loptica okrenula možda više na stranu Phoenixa, ako je ID stvarno toliko ima ali sljedeća utakmica problema. Ako ne i ona iza. Baš. Ako ne i ona... Ne, to će u 7 biti vrlo vjerojatno. Ja mislim da da. Jedno ako baš to nije sad potop s ovim s AD-em da ga recimo nema. Ako LeBron, ne znam, ozlijedi Schroedera, ko što se vidjelo kad je Schroeder full ovo polaganje. Ako ne krene svoje, da. I vidiš da je LeBron jednostavno ne smije se ga ikad vidio tako u najgorim danima sa najslabijim suigračima u Clevelandu. Nije mu takav govor tijela bio tu jednostavno pustio ramena, glavu. Dušaka je napustio. Nije se ni vratio u obranu. Crowder zabio tricu, oni su iz troška. LeBron ostao pod protivničkim obručem i čak mi ga je malo žal došlo, ali dobro. Malo. Da. Ali onda su suci sudili sve živo, pa kao ajde. A šalim se, nije, to je već bilo pred kraj. Ali da, dobro. Ne, vidit ćemo, napeto i to je najbitnije. Da, i onda još napetosti što smo nekako od početka predviđali, očekivali da će biti u 7. Ja mi da ste vi oba dvojica rekli da će ići Denver dalje, ja sam bacio na stranu Portlanda, ali evo, vidi se da je isto serija, baš da će biti vrlo vjerojatno da 7, da će to biti napeto. Ja sad iskreno nemam pojma ko će proći, uopće ne mogu predvidjeti i toliko mi je sve... Ništa pametnije. Ne znam. Da, baš šanse su 50-50 ono što smo prognozirali. Mislim, ja još uvijek mislim da će Denver proći. Ako ničeg drugog... Ozljede tu nikakve za sad. Pa nije, Denver je onako fali im. I Mare i ovaj im fali, kako se zove, onaj, Dozier. Pa dobro, ja mislim da i Dame malo... I Barton ne igra. Nije, Dame ima nešto sa Cook ili... Blazersi su zdraviji nego li su to inače. Bili praktično njima fali samo Collins. Da, kakvi su inače, da. Znači, oni su praktično kompletni. I ono što sam ja zamijetio to da ovi 2 pobjede Blazersa, da im je zapravo lopta u napadu bila puno brža, više su dijeli, manje su CJ i Dame uzimali uzimali pull-upova, pogotovo u početku utakmice, čak Dame je od brojke zadnje što se tiče koša imao 10-ak i 1-9 šut ako se ne varam, ali je zato podijelio puno asistencija, razigrao se Pavel koji radi vrhunski posao na Porteru u obrani i još stigne isporučiti u napadu. Tako da on je nekakav, se pokazao za sad taj faktor iznenađenja na strani Portlanda. A Denver onako ima tu svoju igru normalno koja se bazira na Jokiću, Campazzo igra više nego solidno. Svaku neku utakmicu, jednu utakmicu Millsap nešto napravi, jednu Jamichael Green, tako da oni tu nešto dobivaju. I vjerujem da ako oni sad dobe recimo ovu svoju domaćinsku utakmicu sljedeću, to je 5. utakmica, mislim da će još uvijek proći. Ali mogla bi ta utakmica biti ključna. Jer ako ovu izgube, mogao bi onda Portland pogurnut, ne? Ali u svakom slučaju vjerujem da će biti super zanimljivo i popratite apsolutno tu seriju. Pa dobro, to je okej, te utakmice uglavnom počnu u kad 3, pol 4. To je super, možeš se probuditi u 6, pogledaj. I ideš na posao. Pogledaj kraj, fino na posao. Ideš na posao. Stigneš na posao zadnja sekundu. U klaču stižeš. Produžeciva si. Ja bih rekao da smo se mi raspričali, pa onda čisto ko ideja koju si ti negdje nekad bio spomenuo, hoćemo sad reći cap dosta, a o istočnu konferenciju onda odradimo... Režija. Da, iz režije javljaju da... Da, može, onda sljedeću istočnu konferenciju radimo na Sladokusci. Na Sladokusci YouTube kanalu, tako da... Popratite jedno i drugo. Check outajte to i ništa, hvala za tuniniranje.